Evo ga, pozdrav svima, nova partijica, novi dan. Paulo Košta. Pa mislim da sam s njim već igrao. Ajmo malo ovako. Dobro. Ajde ovaj pot. Megamix između Daminog Gambita i Ragozina. To. I to. Nije jedino, ali dobro. Idem probat. Evo, ova partijica mi je za povratak. E3. Zanimljivo. Ajde moj pot. I ajde ovaj pot. Da li ide? To. To je to. Kad se već ovako zabavljamo, da se zabavljamo do kraja. Dobro. To. Okej, moguće. Moguće. Čekaj da vidim. Šta ću sad? Ajde taj pot. Da im šta će odigrat. Dobro, uzeo. Da, prijetio sam mu za Ruby Downu, to je vidio. Okej. Nisam ne očekio baš da ne vidi. Hajde uzmemo ovo. I odigram ovo. Da vidimo malo kako ćemo se mi u tim raznobojcima slagat. Kako ćemo se slagat, moram malo brzat. Komplicirana je pozicija, pa trošim puno vremena. F3 vjerojatno ispravan pot s njegove strane. Ajde ovo. Tako. Totalna je borba. Totalna je borbica. Totalna borba.
D5 ima. Dobro. Ok, vidio sam, shvatio sam. Dobro, bit će njemu neki slabi pješaci. Ćemo slabi pješaci da vidimo. Biće tu još borbe. Idem na veliku. Samo moram brzo igrat. Moram brzo igrat. Kad mu uđem na E4 bit će u nevodu. Ovdje uzu. I ajde. Top. Ajde to. I ajde to. Tu nema vremena za čekanje. Moramo oslabiti kralja. Da malo i njegov kralj postane meta. Moramo oslabiti. Čovječe. Dobro. Ajde igramo ovako. Luđački. Idem kraljem tu. Igram ko Morfi. I sad inicijativa. Inicijativica. To. Aj to. Ne znam je li ispravno, ali idem probati. Ne znam je li ispravno, ali idem probat. Što se pasivizira čovjek, zašto to radi? Sad je u problemu. Frkica. Nisam dobro, tu sam negdje dobiven, imam osjećaj. Možda sam propustio. Slab mu je kralj.
Matu 1 sam pustio. Matu 1 ne vidim. Strašno je. Dobro, ovo mi je problem na par sekundi. Šta je ovo bilo je? Joj, čovječe. Da. Teška to je kad igramo oštro otvaranja. A kažem, ja ne želim igrati on cicili mici, hoću malo da vidite. Ico, Miki, koja partija, 60% obojice. Šta je ovo, ljudi? 60% obojica. Obojica prednosti. Da, igram oštra otvaranja kad malo hoću, ali to nisu otvaranja za ovaj tempo. Ajde vidimo. Lovac G5, H6. Može se igrati lovac H4, lovac B4, ok. Dama B3, ok. C5 sve kaže best, iako aj dobro, E3. Dama A5 sad bolji potez, ja igram G5. Ne sam potez. Lovac G3, skakač E4, ne sam potez. Lovac D3, dama A5, frka. Lovac E4, D4, ok, skakač E5. F6, ovo mi je bila ideja. Uzeo, ovo bi bio lijepi potez. Gubi damu. Evo, zbog ovog motiva sam malo mikso. Ako upadne, da vidite, ne može uzeti, jer na ovo uzmem ovo i ne može je skakačem ili je vezan. A dama mu nema gdje, skakač ne može uzeti jer je vezan i bilo bi lijepi Damenfang u otvaranju. Kako se na njemačkom kaže, lov na damu. Odnosno ulovljena dama, to BC3. Dama B7, to mi je palo na trenutak na pamet da je mogu ubaciti. To mi je palo. No on uzeo, ja to isto nekako ljudski, hoćeš ga zablokirat. F3, lovac A4, sad htio sam ga odbiti od D5. Sad na D5 mogu uzeti, a kad je dama na B3, ne mogu više uzeti. A iako sad kompjuter vidi ovu foru i raspada se. Osjetljiva pozicija, raznobojci, inicijativa bijelog, sigurniji kralj. Kralj je dosta bitan u raznobojcima sa teškim figurama na ploči. Ali iskreno, zbog ove ideje, ovo je bila sad neka frka koje sam odigrao. Sad samo otvaram mu kralja. Samo mu kralja otvaram. Kompjuter ide na malu. Evo, ovo vidio sam moj put. Evo, zbog ovog sam sretan. Jer to ne može baš svako. Ovo je sve bilo ok. Sad sam ga počeo preuzimat. 0.60 samo za bijelog, a ima pješaka više. H4, dao sam mu i drugo. H4 bez, kaže, najbolje. H3. Neugodna pozicija. Ja mislim da je ovo u turnirskoj partiji propala pozicija za bijelog. Iako ima dva pješaka više. Kompjuter, evo sad daje 0.0. Čim je to 0.0, teže može igrati. Evo, kralj B7 kaže best. Pa šta nije ovo lijepo? Kralj B7, kralja 6, evo kompjuter prepoznaje kao najbolji potez. Šta nije lijepo? Sad kaže nije to lovac G4 nepotreban potez. Razmišljam da uzdrmavam ovog lovca, ali lovac G4, on to... Sad malo vremena imam, 40 sekundi, teško mi je ovdje. Teško mi je. Daj da vidim ovo tu. O, šta sam trebao? Ništa. Top G7. U koji poteze? Šta je ideja? To. Aha, dama C4. Strašna ideja. Znači oslobodit ovog tu, bijeg od ovoga. Strašno. To. Kako se on ovdje iskobeljao? Sad sam ja tu negdje slabiji. Ali on meni igra sumnjivo. Da. Šta je ovdje bilo? Dama D6 sam trebao jesti. Ja sam išao topom jest. Dobro. Ne, imam 5 sekundi, mogu se slikati. Joj, dama G1, ne vidi me. Ico, Miki, dama G1, dama F1, ja ovdje. Znači, ovo nisam vidio. Ajme, majko, to je gotovo. Sad bi ga ovdje isprepadao, evo bi ovog sa par sekundi, guro H i dobio bi ga vjerojatno. Joj. Dobro, ali ovo je sad lupetanje. Da, nevjerojatno. Ovo sam vidio da mi može otkriveni šag. I ja matu potezu, brže odigram taj primum, top 2 umjesto mate.
imam 1 sekundu, neko bi odigrao u sekundi, a ja primuvam i gotovo. Šta kaže jednako opozicija? Pala mi zastavica. Joj, kak se prije govorilo, vi novije generacije koje gledaju, čute se šta znači to pala zastavice, su oni stari Insa Sato imali zastavicu i onda ovako ide sat i kad dođe na nulu, sruši zastavicu. Joj, žao mi je za ovu partiju, a šta da radimo? Ali evo, igram taj šah neki, gubim rating, ali iskreno bez ovakih igre, mislim da kanal nema smisla da igram neke zatvorene, samo sisteme, 100 godina mijenjam figure. Ovo su ipak partije koje, čak i meni su, evo, baš drage. Baj svima!